Muboni omulungi owa muntu w'abantu media nenda okutegeeza nti akaire k'olunaku olwaleero luno tuli mu district y'e Namutumba era tuli ku irwaliro lyebeeta Namutumba Community Hospital. Ninze mukwano gwaimwe muganda waimwe mwani naimwe baba waimwe koja waimwe dada waimwe Abubakar Bogere muntu w'abantu. Ndina omwogezi wa Namutumba Community Hospital gwe tuli naye era ajja kubanga balamusa Mukama ngo oli bulungi. Ndi bulungi. Ye bale baba. Kale. Kobera ku abali tubona amainago. Ababoni baife abalungi mbaniriza ku Namutumba Community Hospital. Amaina ninze Rogers Mpata, Public Relations Officer Namutumba Community Hospital. Wano wetuli nigano ne irwaliro nga bwoli kulibona irwaliro ly'amaani buli kalonda yena alimu. Aye kyena ndyenzo okutegeeza ku nga tukali kweyongerayo. Banaife aba Namutumba Community Hospital bategeike embiro de bategeike dijja kubaayo badiri baayo ngena kudo omwezi 3 omwezi ogw'ekumi omwaka gwene guno ng'ekigenda mu byona bali kutegeeza abantu abeebusoga n'emirirano n'abakozesa oluguudo lwe twakazaako oluguudo lw'embaala oba oluguudo lw'etirinyi ng'oluvannyuma lw'okunonenkereza ne bakizuula nti oluguudo luno luli ku highway ende bungi ino obuba ku luguudo luno. Aye ng'ate mu kitundu kyaife ekyebusoga tulina ekizibu nti tuzira amalwaliro gasobola kukola ku nsonga nti singa omuntu aba ameneike oba omuntu aba afunye obuzibu kwiguma ajja kuba nga idanda bwatya. Kyova abakungu ba Namutumba Community Hospital baavaayo n'endowoozeeko bati agali ala n'agaluma emamba baasalawo bategeke embiro ng'embiro dino digenderamu okusonda akasente akaida okuyambako okugula ebyuma bye banaata mu theatre esobola okulongoosa omuntu singa aba akoseibwa ng'ali kwetaaga bwidandabi ku nsonga egemagana n'amagumba tikabende konka nti kavire ku motoka kasobola okuva kagaali oba osobola okulumuka waagwa wakosebwa era waba nga weetaaga okola ki iddukira wano saawa eno bw'olingirira omuntu singa katugeze singa omuntu afuna obuzibu ng'abufunira oba Matyama kubanga Matyama n'ekimu ku kitundu ekikasinga okuba deedire ino kitundu kibi ino kitera ino okubamu obubende bungi ino. Aye singa aba abufunire side nga oli kuva Tirinyi oli kwira eno oidinga omuntu olina kumuluma side ndwa aye mba yaba na bulamu ki okumutuusa idinda ng'akaali kukola ki ng'akaali kutembuka. Aye gano kiyamba ku nti mu mulumusa bwabu mu musega n'omuti mwamuleeta wano ku Namutumba Community Hospital yaba nga idandabwa. Eirwaliro liribona lirina ambulances detulikuona ku wano saawa eno diri ibiri aye n'edindi difuluimemu dijire kukola ki ekitegeeza omulwaire yena galiro emotoka esobola okumutambuza okumuleeta wano baba nga bamutuusaako obwidandabi. Omukulu gwe tulina ye ni Rogers n'omwogezi nze saano mbaye ndikwogera ku ebyo ndikubakobera nti okulumuka omuntu okufuna t-shirt ey'okulumukiramu esookerwa ya mitwalo 2. Mama baba teberezaamu ng'oligema bwa mitwalo 2 gyonka gy'oli kutaasa obulamu bwaife nze niiwe n'abandi. T-shirt eiraku ya mitwalo gitya emitwalo 3 ojafuna t-shirt eyo ofunire ku n'enkofiira. T-shirt esembayo ya mitwalo giti emitwalo 5 mulimu bwa kiro nga 2 ed'ennyama odiri olwalero daawaawo ekitegeeza nti ojja kufuna t-shirt eyo ogule okubakuwere ku enkofiira bakuwere ku n'ecupa oli kukibona just kulumukamu ku bwa bulumuke tuti kusonda sente da kuyamba kubona nti tusobola okutaasa obulamu bw'abanaife enenkulankulana y'amaani era twenda okwebaza abakulu abatairemu omutwe n'abawomyemu omutwe mu nteekateeka oti n'eno okutunulira ku ebigemagana n'ambulance. So omulimu gwa ambulance dino kubanga diyamba abalwaire abakoseibwa ku njira n'abali ku malwaliro okubongerayo mu bitundu ebindi basobola okuba nga bafuna obwidandabi. Tulina baawo obuzibu obubaire wona ambulance erumuka yajja yamutoolayo yamutuusa asobola okuba nga afuna obwidandabi amangu ago. Ambulance tekoma kuleeta mulwaire ku Namutumba Community Hospital yonka bweri nti eddwaliro lya community litaasa omuntu lyamutoola afunye Kabende Matyama Magadda akalamira wa lyamutwala ku iddwaliro eriri okumpi wasobola ofuna services weteekateeka okumwongerangayo first aid. So ekyo dikoze omulimu gw'amaani ino okuba nga ditaasa abantu era amalwaliro mu Namutumba district ne district ediri okumpi disobola okuba nga dikozesa omukisa oti guno mwagainewo okuyibirya ediri dimaze okuba nga ditambula olw'obuzibu obwabaire mu Namutumba olunaku olwaide olw'okulwanagana okwabairewo so abantu bali kutambulira kubatwala amadwaliro ki agandi olw'okuba nti obuzibu bw'amagumba abakoseibwa bameneike babaire ki bangi era tusuubira nti programu eno enaabanga eweire ng'etereire bulungi abantu oti n'abaana basobola okwidandabibwa mu kitundu oti ni kino ekya Namutumba Community Hospital.